yang bisa cari senjata palkalai lah berapa yang Serokno pori rakha toimme ya ontoto class 12 jra ma pornai tai saka tasingo nung BA MA jotono porai mano nung bosor kaisa ni je porai mane aboni certificate manai 2 bosoni 2 bosoni certificate manai 3 bosoni 3 bosoni manai 4 bosoni ke 4 bosoni manai tai tabon jora जों नायखांगा नुगो चिनि borok rok rang paisa kwrui hwnui baksa poririya baksa English medium pornani bagui thanglaiyo Agartala thanglaiyo Khomolung rogo thanglaiyo private school rogo thanglaiyo tabo to joton English medium oi thangsinai सरकार जेबाबे याप्रि sei tongo jotono English medium oi thangnai जों khanaka Gorupada colony obo English medium oi tongo taklai class 1 jra deba khali 2 ongnai tai जों ADC hapang ni saklai mong जों khanaka joto ADC school abo jotono English medium oi thangbaikha taklai ni simi tamangkai class 1 class 2 khlainai abo step by step oi thangnai ang bagai English medium pornani bagai oh private hostel private school rogo rang khorcho khlaioi rang sbai pornani nangya je rang ganang boto thandi kokrei thandi Agartala Don Bosco Auxilium Holy Cross thandi kokrei kitu rang krei phano ani basa ani serai English medium ma pore glak nita wan sokdi pore ri manai joto school se taba English medium oi thangbai sinai amoni bagai English medium pornani bagai town rogo rang khoros khlaiei tongina nangya nogo omno to use a reason cycle maybe there is a failure India sadin money sotur bosor lai thangka still जों tabo national education policy 2021 nei phaika haida mama na aga jaga sini guest of honor tongnai taku gokra hebol koloi bo by relation gangka ni mama na klayo जों Shillong pori pujok ni sai sakang na जों bini mung khnajak hebol koloi nei mokhang khob naina muchu phiaba 10 বছর bini bumung khnamani pore এরপরে 12 বছর যে ফুরকাকা আং শিলংও যে সময় বিয়ে পড়ি তংখা আ সময় সি ব বাই আং পইলা ত্রিপুরা বয়েজ হস্টেল মালায়ু বরক ত্রিপুরানি নেতা তাই স্টুডেন্ট লিডার্স oni এডভাইজার হিসাबै শিলংও সিনি প্রবলেম সলভ খাইনা থাংপ্রু আপরোসি আং ববাই প্রথম ইন্টারেকশন মানো হাইদা মামানা আগে তাবো আং সিংনা মুসমাকা মহাই আং সাইসং সামাবাই আম হাইসিমিয়া Norok o jagao je education no wansogoi busa rong no porna musumani khorok sapano saidaman je norok tam wansoginai nijini busa butui no porasuna tai education o lamao himrina muchu sini ambition tamo sini goal tamo sini wansomung tamo amule kaisa clear na nangnai othatso जों Omega kakao education maneno जों kaisa certificate manani university wo जों फोरोंङै tongo college o bahika फोरोंजाक amno जों bisi naina thangya phiaba university o bo phayo baksa baksa jaiti gusti ro no call khayo ani omai tongmani bono tai kisisa marks da bari ri mano kaisa subject o failing mani omno kisani bagi tisai de ri mano am haika sajago am haika bahika amo idea buane aro krui pia bahika khaiman amla ang saimeya pia ba kaisa rungmari no phurungnani hisabai phurungrimani kai ang phurungmani to journalism and mass communication no to yin department khajago sini course curricula syllabus protek 2 বছর ono जों change khayo third year ong hangka जों implement khayo which means जे 1998 ni syllabus no जों tabu 2021 omno poririwi ungya because education bohai no evolve khayo hayaduba hangke tabu nung camera nung borok to saimanai je oro chini koktoma thumnai ro nini 3 বছর ni agini camera tai mobile amno nung use khai kai nini present day je computer tongmani amno si nini software tai applications computer ni amu miliangi thang amno hono chung amno borok hardware by software synchronizing ya omahaino kaga amoni bagino degree certificate manai tongma by simi obong tolao no besilbak tonko gusini borok khat tolao
o lamthai tolao amo toninai urifan sai thangi manan phiaba education ni thani chung kaisa confident mana nangnai kaisa sahos je ang jekunu manui srung kahangkai amono tuinai ang ani livelihood income tai thangnani lama khaimanani bagi nangnai amusi true and real functional education जों होनो education degree pass angka jotono mane graduated masingni sal bohaino sal watini sal bohaino sal tungmani somoini bohaino sal phiaba salni bisingo pono sal fungni diborni sal kesang engmani tongo sal tungtung mani tongo tai watai phaimani tongo haka amono जों right time right somoyono जों education jechini knowledge tongmani amono जों implement khaina nangnai tabo o jagao boroi bufang tongo boroi bufang ni bthai khangna gangakai dojona borok tong gangakai dojona borokni no wansumung alada alada baksaba kasawi khagnai serai rok gangakai karon borokni besak kasai manani kasai thangi mano baksaba gonta nawi khagnai baksa wansongna belai krungku gangangka bo bufangno koyekta bathai chana bagai boa bufangno tan phai riwinai a buthaino chai painai phainai bo sorong hangka chunga buthaino mazai jingi thangnai amono chini borok muni sini langmawo chini laibumawo sing nugi phaikya chini je decision making process जों जे लामा हिमानि गोल गांखो जतननि दङ कायसा borok kahamungnani educated ngui kaisa जों सासा के निजिनि पारानो खैनानि फियाबा bo lama him kahangkai जों आ जागाओ काहामका सगिनाय आमनो लामा साइथानो सि सिनि वानसंमुं बाय सिनि लाइफस्टाइल ताइ सिनि तंमुं चामुं फेरिथां हाइसि अल्बार्ट आइनस्टाइन हिने कायसा खरकसा साइन्टिस्ट दङ bo samani दङ पृथिवीओ आजाय फाइकांगाकनो जतो बरगनो जीनियस माने बुद्धिमान फियाबा नों कायसा आनो बोनो बुफांगा दा कासाइमान नि नायखांगा कारपु काटला पोथी लाटिया आथुक मुंसा आ बो बुफांगा कासाइमाया सेम थिंग नों टकसानो जदि tui doi yogi man khangkai borok bumaya chini borok ni bisingo bo amahai joto borok science pornani bagi snamjagya joto borok history political science pornani bagi okujagya education tabo tasingo ani mamana saitang kasini guest of honor the new education policy wo course curriculum je level 1 level 2 kai chung je vocational training ritmani Tripura University wo 2015 no angbo kaisa syllabus sikya bachelors in video production to kaisa angkai science by miluinai bachelors in rubber technology amo khuloka 6 mas kai angka certificate course 1 semester 2 mas kai angka certificate course 2 বছর kai angka diploma course nang 3 বছর kai angka degree course haini bagini amo bachelors in vocational jagi thango bachelors mane degree vocational mane short term combine nang amno tuina nang level 11 12 13 khaina ma kai masters degree ma ko MPhil PhD amai ko